chỉ vậy luôn đấy tuần trước mà hiện bureaucracy gì thế anh đi phung lại anh là thọ thế anh hầu đó na bureaucracy chứ anh nghe nị anh đi phung anh lâu tị rèn tị lại khác cần thiệt hậu tur anh ấy chuan sa beratan chuanin he thumal bureaucracy hi a cher chok tu chu Vincent D. Gournay French me economist ni bok ania sangka jasari somdi panga khan he thu hi lo cher chok dei to ani ti chuan he bureaucracy hi omzia chu thumal alakna atanga kan in chuanin angielanga na kan la chuan dokan tiamo zia na dokan tiamo dokan thil zia na tiamo akha ani maya chuan khami angau ngawa kan lak chuan krasi di chu sarkar na te ro rel na ti te lo ni ta chiti ni chuan angielanga na kan lak chuan bureaucracy zia chu dokan sarkar na tiamo office a thu te ro rel na office ina ro rel na ti te mo alo ni ta office kan ti chuanin kun na tok ni lo ni hlin noya do kan bula truwa na toka e zong kami soina kha ani ta ni chuan mi chi hrang bureaucracy hi an soifia chungjinga chuan tlema zong lo en tai langin Ian Gladden a chuanin mumal taka office a thu ho wina ro an rel na la ya kha ani mai ni atia chuan uilo ba ya te chuanin na thok tu ho an om khoma en kol na mumal tak an don na chuta chuan hierarchy kan ti ang chi ro rel na in chhor do mumal tak oma chuta chuan a pol te in section te in division te in bureau mo department mo khati ang chi khanin fel taka na thok tu ho en kol na in chhor do thia te kha bureaucracy chu ni ateni ulo bai chuan Harvard Hicks and Sirey Galet te chuan ti hian an soive thunga sarkar kan han ti khan office ani maya office hierarchy kha an soive le thowa PhD lai chuan hierarchy kha hrethiam tura ngai kan nia do kan ang dewa in cher do thlia te kha nania chuta chuanin thu nei na kha office a oma a rel tu te khang kha an oma ka mi te khan an rel ta amaro chu thu nei na kha a rel tu te a om gan ti rol khan ama mi hringa om lovin a office a ani na wangin khata khan thu nei na chu om thung ani an tiani chuan dot le chuan fifthner chuan heti hian a save thunga bureaucracy chu organization hi mizotong chuan pol tin soi mai tai langin mimal chi hrang te in rel khoma in op khoma khati om khoma pol an siam chumi pol chuan pol an siam nil ngot rovin thil tum neya chu thil tum an thil tum a chu ti lo tling ngei tura an tran ho na kha kalai kha bureaucracy chu ni ati ve thunga John A. Vick ve thung chuanin a ledling zong te meila a negative zong in aron thlir ve thunga bureaucracy te chu mu mal lo lutuk thil mu mal lo lutuk ma li du thu a thil ti na mun tin thil khoral na wasteful lutuk heksak lutuk le tu ma ngai chan lo na officiousness ma ni inti lal na le ma ni thu om na khatiang ba ka khanin in thunun na mun mai ani tin asoya bureaucracy khati khanin mi chi hrang khanin an soi fi tani tichuanin bureaucracy chu engei ni taber kan ti chuanin heng thumal tenen hian man pol vek anita a civil service public servants civil servants
government service, government servants, officials, permanent executive, non-political executive ti tenen khan kan mang pol ta feka vo in ni a phei chuan in bureaucracy ti le civil service ti ka mun khat thil thu mun anga ngai alo ni ta ni ti chuan in bureaucracy hi a soi zaw na a zaw zong a man le zim zong a man kha oma a zaw zong a man chuan sarkar na thok zong zong he ta a chung sang beratanga alal beratanga alal lo ber thlenga man nakha a oma tin a zaw lo zong a zim zong a man nakha om thawa a zim zong a man na chuanin alal chin ho a thu nei tu chin ho sarkar na thok raw rawa thu nei chi tu chin ho soinan khan an mang thin ani ti chuanin Max Weber hi soilo theilo ania bureaucracy kan soidon chuan Max Weber hi soilo theilo a serzinga mei kan ti angkha alo ni ta ni achan chu he pa hianin mumal taka ron chor ma sa tu le ron cher chuak tu atra ma kha chu athu kha chu ron cher chuak tu ni lo ma sela mumal taka ron mang tu hi ron mang tu ma sa ni miu wangin Max Weber hi soilo theilo ania nu zela poen bureaucracy kan soi zon thil chi sang sanga po Max Weber hi kan ti lo thei don lo ani ti chuanin Max Weber hianin thu nei na authority kan ti hi kong thumin asoya chu masabera chon traditional authority atia traditional authority kan ti chuanin mi puiten rei tak customer kalphunga anlo nei to le ni phunga anlo nei khatianga wanga rorel tu lo omya kha ani ta ani hi chu rorel tu ani ti an pom mai kha khating chi kha kalphunga anlo nei to wa khan intinan mizolal te kha chu lo nei zel taila anin tha chong zela khatianga an tha te lal le mai tu rangai ang chi khating kha traditional authority atia tinan dot la chuan charismatic authority atia chu charismatic authority ati chu charismatic authority ati chu mi bi theina nei bi riau mi chak big riau khatieng kha an om thina ni khatieng chi kha entinan khovel rampum pui huap ten lo entai langin mi lara chuanin Hitler te Napoleon te angchi te kha charismatic authority chun anitani tin apathumna chon rational legal authority atia chuta chon thu nei na nei chu thu nei na nei an nei na chu mumal taka dan manga anin pek chopo ni lo danina thu anei tir angchi hawa kha khating chi kha rational legal authority ati chunitani ti chuan characteristics of bureaucracy kan endon ta characteristics of bureaucracy kan endon po hian ni tune kan soitak chi web barana alauti khami base khan khami inga chana mang khan kan endon ta ni rational legal authority ati khami mang khan bureaucracy ni phunga kha kan thlir hodon ta ni pakhana chuanin mumal takin anin thungani thungzom fekani ta chuan niaman oma asang an oma niama mi te kha achungsang zo ka mi ten an enkola an controller an thununa ting chuanin mumal takin office kha omani etiani chuan pahnina chuanin office tin khanin mumal mumal tak zelin na thona mun tur an danina aphal chin ang thlap ka an neya chunan je chuti tur big te kha an nei thu nei na big te kha an nei ta ni tin dot le chuanin officials te kha na thok tu te kha an thiam na mangin la kan ni du lak ngot khan ni lo thiam na mangin chu examination mo diploma certificate mo khatiang chi khami an te na mang ngei khan lak an ni ta ni
ti chuan in dot le chuan in thlan an ni lowa na thok tu te kha a point an ni ta ni chuta chuan in free contract atita contract ka an sign dun ta a roi tu le a roi a khan ta chuan khan na thok tu kha engtik kuna po adu huna bang mai thei kha khatinga zalen na nei kha ani ta ni tin dol le chuan in lo an nei an lo nei dana kha an lal dana zirin alal lalin an lo tama lal lavin an lo tlema chuan pension kha an nei bok ta ni ti chuan khan na thok tu khan kha na a na chela kha ai zon na pui ber ania tin pasarina chuan career structure ma promotion chance kha om ta chuan an promotion dana kha merit tinemo seniority inemo tin chumi a chuanin anita amo kha a chortu khanin amo a chungami khan a superior a aya lalzo khanin khang kha te na na mangta a senior dante a thiam dante khang te na mang khanin promotion chance kha ani thinani chuan dot le chuanin kha office kha ama ta ani lawa an na tho na mun ani meya akta nei theingot lo ni kata ati ngot thei lawa ake puisa hau thei lo ni chuan dot le chuan discipline mu mal tak chuta chuan discipline kan ti khan ti thalo chu rem ti tha chu loman pek khamia kha mumal tak discipline mumal tak in kai hroina mumal tak kha a om ani ti chuan chuti rual chuan kha na thok tu te kha an zalen em a official an van na thona ba ka kha chuan in he lampon lama khanin kha na khan a phuar lem lo tina ani tani ti chuan in kha khang ho kha atlang pui chu ni ta amaro chu elements kan ti attributes of bureaucracy a omle ta chu attributes sama elements kan ti mo kha ni china kan chen khan web bara ngai dana in na to khan ni kha kan sei zau le anga ta chuan thren khatin paruk ten ti thren khatin pasari ten tia chu tlang puin kan inanga characteristics atuna kan sei kha kan sei zau le mai don ang te point angai theng chu asabara chuan division of labor ti nia china kan sei to thowa thunei na kha mi pakhata a in pum mom vek lowa chiang takim ein thlia rang veka hemi hi ti tur ni chumi chu ti tur ni ti khanin mumal takin na semzaya kha am vek ta ni anina chuanin hierarchy kan ti khan level te kha omta ti chuanin a chungzo ka mi khan a noizo ka mi kha a control zela ti chuan mumal takin na kha anin semanti tur chin te kha mumal taka om vek kha ani tani ti chuanin pathumna chuan rules dan le hrai kan ti kha ziakin fel takin a omta ti chuan khang te kha khang an dan le hrai te kha na thok tu te khan ngun tluk takin an ina chumi ang chuan na an thok ta thin ani chuan dot le chuan palina chuan impartiality ti om ji chu tu ma du sak bi om lowa khatianga felfai taka na an thona kha ani tani tu ma han du sak fa la kha anam chuang lo wani chuanin dot le chuanin neutrality ti nia na thok tu thandon khanin uluk takin ante a ngai to a neutral takin chuan tu ma laina nai du sak bi ke mokha nom chong lawa tin chu ba ka chuanin examination amo education amo training amo khang mang khanin thlan khan ni mai ta ti tha thlan mai tur khan ta ni chu ba ka chuanin
sarkar lo in thla ka mo ro rel tu lo in thla ka mo khanin an mani khain thak ve chung lawan ngai dana khan thak zung chung lawa neutral takin thlop lam nei chung lovin thlop lo lam po nei chung lovin an thok mai ani chuan dot le chuan career orientation hei pui kan soi to thoka ania na thok tu te khanin kaisa na chan saka an neya chuti rolin manager te a thok tu chor tu te kha na thok tu tur chor tu te kha kami te khanin mumal taka an tai chan chau na tur an na thok te an kai san chau na tur kha chan sa tani ron record ti chu kan thremenga record mumal taka kha ama chu mi record chu anu le zela an thil ti na tur tan khanin an mang thina ti chuan an tangkai pui ta ma heti hian kan lo ti to thina ni heti hian ti thina ni ti en le nan khan tangkai ta ani ti chuan dot le chon role kan ziranga an na tho beraka tuna kan sai so ta chon ni phung ani ya tuna role lo enanga second world war ma te kha chonin police state kan ti mai khatia kha bureaucracy nan ti ber chu ni me police state ti a bureaucracy te na tho chu dan le thu pe ken ko te tax lak te khani maya chial khon te khani maya mar chu voini chuan khanga kha welfare state kan ni to hloma wangin welfare state a chuan bureaucracy na to hi adanglam chongtani asabera chuan sarkar policy le programs siamala kha ani tani asiam sarkar policy siam hi chu minister te mo phokani ani na taka chuan maro chu minister te khani bureaucrat so te lo chuan anti thei tak lova ta chuan bureaucracy te kha an poimo ta ni civil servants kan ti bureaucracy te khan data an mamo te kha political executive minister kan ti te khatiang te khanin an petrin ta ti chuan civil servants chuan khang ho chu sang kha hetiang hian thil lo ti taila hei hi so khok tur ne hei ni chuan hei ti khanin thil chi sang an zir chianga du than tur te kha an siam ta khang chi sang atang khan political executive kan ti minister te khanin du an lo thlang thina policy mumal tak alom thei pa thina ni hi chuan kha policy kha anan duana kha atak takati alo ngai ta atak takati dona mo phurtu per chu bureaucracy te kha lo ni tani chuan kha policy kha thaing angma se bureaucracy te khan an tho that lo chuan a lo tling thei chung lova so wangin ati lo tling tu chu bureaucracy te kha nin tani chuan mi puile sarkar in kara political executive kan ti elected executive kan ti bok tongkam toy ang chuan minister te khami te in kara minister te le sarkar le mi pui in kara na tok tu peraka tani chuan dot le chuan delegated legislation le administrative adjudication na hi an tokani chumem je chu delegated legislation homje chu legislature khan dan siam tu pol MLA kan ti te MP kan ti te khan dan kha an siam tamok mok mai ni maro chu kha dan siam akha zau de khan an siama ane pat noi akipakoi ami siam le tu tur kha ano mangaya atak taka man tlak tura siam tu tur kha no mangaya chu thu nei na chu bureaucrat so ne na khanin an peta bill sa trong chona chiang khom maya bill kha legislature khan an siam top ta zau de win chu ekta man tlak tak taka lo siam tu chu bureaucrats kan ti civil servants so kan hatok te kha ani tani chu delegated legislation toy theng bera chu ani ta chuan administrative adjudication kan ti chu omje chuanin sarkar na tok ho zinga thu boi na boi chu sang om ve thina court pa ngai kan ti thlen pui ngai kher lawa khati ang judiciary ina a khoi tur mi om tak kha an lo khoi ve
ngai chang ama tam takan khoi boka khati ang chi thu boi la boi an lo chin fel ve na kha administrative adjudication chu ani ta khang kha tam tak an chin fel reng ani chuan dol le chuan political executives minister te advice na la ka ani ta chuan ani bureaucracy tel lo chuan minister te hian nan thok the tak tak lo an advice kha an chang reng lo thei lo vani achan chu minister te kha sarkara an voi khatel na poni mai theya thil hre tak pon ni kher lowa chuti rolin bureaucrats te chu an thiema wangin an hriata wangin an theina wangin ka na lut kha an ni ta ni chuang chuan minister te kha bureaucracy te advice an thuron la lo thei lo in an om hrim hrima bureaucrats te khan minister te thu kha an ron thina achan chu na kan sei to kan khan expert an nia professional an ni tani chuan chuan minister te khan an thu le la an ngai chan thiam ngai ma chuti rolin na tok thalo chu om ve the to mai the mara chu kan zir ber le kan sei ber la hi an na to pumpu ya kha ania chuan public relation sei le nga public relation kan ti hian mi pui le sarkar inkara khalai sarkar thilte hrilfia tu sarkar na tho dan te hrilfia tu berakha mi pui ne na hrilfia tu berakha sarkar na tok kan ti te bureaucrats kan ti te kha ani tani ti chuan mi pui le sarkar inkara do zom tu poimo taka kha anlo ni ta khalaya kha public relation kha poimo mai ani chu na poimo taka chu bureaucrats te khan an thoka chu nan thona chuanin awareness program ti tele program chi sang te mi pui ne na sarkar na tho phung te sarkar policy te sarkar program te ril fia la ya kha khalaya kha bureaucrats te na tho chu ni tani tin sarkar na tho pa nga ya hi om hrim hrim ani tina an tho hi policy kan ti te rules regulations khang chi sang kha sarkar na tok bureaucracy te na an tho chu ani tani ti chuanin political executives kan ti te minister kan ti te MLA MP kan ti te kha chuanin khami ni tina sarkar na thokte bureaucrats te na an tho khami lo ka roya kha an na ber chu ani le tani tin le chuan ni china kan soi police state ta an na tho kan ti kha an la thok reng thawani tho thawanga ya chia khonte tin chia le khating sum le pai and call chi sang kha financial planning tax structure tax administration kan ti chi sang kha alangai reng tho ani cheta chuanin an khon khoma nan thokani pialama khani minister te kha an advice a thuron an petrin ani chuan an office a po office thil chung chang hrim khami chia chung chang ba ka khan thil dang tam taka kha tho tur oma tin mi puya ina sumle pai an don tur te tin ngai na thiam na enge pek tur te chi zong ka tinga kha tho tur tam taka kha ani chuan chu ba ka chuan record keeping he pokan soi sok to kha ania civil servants kan ti bureaucrats kan ti thangte khanin uluk takin sarkar thil an lo vong ta chuan an la khom satli lova an clear ranga an ngai tua tikhanin an chinglet a hi eng ti zong in nge niang ti khan an chingleta ti chuan chu sarkar na khan sarkar khan lo that pui thin ani chuan nakin zelata na policy plans khami duan na tan khang an record von tele and statistics la khoma te kha man lo ni ta lo trul ta em lo poimo ta em ani
khá giống khá đồng trung mà ta na cần thị thị tộc chu này mấy sen năng in